radio station dito Ilocos Norte, 99.5 IFM Lawag. Ito Pico! Idol Spider Rodas. IFM News. IFM News. IFM News. Katuwak ni Idol Glenn Batuyong iti alas 5:24 iti bigat January 28, 2026 data ti petsa tayo apo. O nakariing kayo tapos nagtagtagainip kayo nga napang kayo ti sa baling panawin ket welcome back to reality nga kulada, di ba? Ket anya kadidi kitoy naduma-duma nga festivals ti Ilocos Norte nga isuntot mai-feature ijay Tanok rogyan tayo di kitoy dua nga syudad tayo. Siyempre, Lawag City. Actually dito yung Lawag City. Ang piyesta dito noong February 10 ito yung Pamulinawin. Pamulinawin Festival. Anya kat ti makungkuna nga Pamulinawin. Pamulinawin ket may isang balasang nga napintas. So nga kukunada ket Pamulinawin pusok indi nga man. Yes. Kukunada. Hindi kita ket ti among DJ Aurora Park. DJ kasla babae DJ nga ko. Ada DJ nga to DJ Fountain. Kasla ni Pamulinawin kan. Pamulinawin. Something like that. So nga DJ pay oblation DJ likod na nabain pa yan. So nga team malikod di ka rin. Ada oblation ni Jacket no kanya mapapansin apo. Yes. Baba ka di kita estudyante ti art. Baka kanya mapapansin nga ada oblation ni J Sangsangwen na ti Capitol. Aurora Park. Ay pay so sir kun ada ket yan na ipansinin nyo mapadamit kita ano mapad picture ni sut assignment na beta. Ket IFM News ya. IFM. Pasensya kayo na po. Jack tayo mo ti PCP's ite. Kaslamit Gagangay lang dito. Gagangay lang dito. Kaslamit lang balasang nga kamamom nga hamo-hamo ti PCP's ite mga buttons na. Tapno agwes pa iso na. Okay, sa sumarunod ti Batak kapang Glen. Empanada Festival. Dito iti syudad ta. Dito iti Empanada Festival. Ni Apong Glen Apo ket Batak native ka. Native of Batak. Na ikamang nagjepaway iso nga daki jetat. Anya ti barangay mo dyan, siya kaming kalagip. Kiling Sur, ay Kiling Norte na. Kiling Norte. Dita ti pinaka-powerful nga barangay iti intero nga Ilocos Norte, Kiling. Ada Cortena, ada LTO na, ada pa Cultural Center na, ada pa University na. Wen, at nagbaling nga, kunada nga city ko iso na. Iso nga city, at yun complex, kaya JT, ayan na ti city complex kwa area. Siyempre, ti festival da Empanada. Ito yung Empanada. At ay jeti ng rugyan, anti Empanada Festival, nga po ni Nanay Glory. Ni Nanay Glory nga Cookson. So nati nang ngaramit ka di Empanada at before nga di gubat ka no. Siyempre agitugod na ti makan. So nga nangaramit ti way nga kasla imbungon na. Tapno anya dito yun, tapno portable nga makan isuna. Anda nga maka habang nga mapanda makigirgera, mabalinda nga kang kanin DJ Empanada. Iso pa yan. Speaking of gubat, Ginugubat Festival. Yes. Adams, wano bugnay. Okay. Bugnay ti among Actually, ginugubat deta. Kasi DJ ginugubat, may isang song deta. Tradition da. Iso nga sa, actually, ti Adams, nagbalinmat nga champion isudan. So, dati mo na nga champion din. Nalaing da. Kada DJ, anda kasla, dati nga iso da ket may isang IP group. Indigenous group iso da. Ket, may iso da ti imuna nga indigenous group nga nangabak. Kada iti Tanok Festival. Napintas deta. Napintas. Doon tayo in alphabetical order na Bakara Festival. Ito kita ikan. Hindi kita bukto sa dito. Basta ita Bislak River at ipakita da dito pinagkalap da. And of course, tingnan mo yung Bakara, kwa iso na. Dito
balikbayan country. Ay, well, nagaduti nag-diaspora itak eh. Tada ngamin nga nag-Hawaiian ang aming Ado, tao. nagadot balbalay ita ka nagpepintas nga Awan ipapatak der ti Hawaii nga awan tilagyan. Awan lagyan. Da siguro tegban bantay. Ayan ka shout out. Shout out ka digay taga Bakara. Nga anda tawa. Kita man ita live taglen no dagi kita agding Okay. igrita mammet. Okay, agdingig tayo, di kaya ikitan tayo, di kaya taga IFM. Ayan. Badok, La Virgen Milagrosa Festival. Ay, well, La Milagrosa. Dan. Dito yun is ada istoryana dito ket. Sinait. Ayan, kasi di Sinait and Badok, ada di Ada di nagpinna sa anda. Ni Mama Mary ken ni Jesus Christ di rebulto da nga dua. Ngem di kanu di inala di taga Sinait di ni Mama Mary. Madagsinanda. Iso nga nagsinukad da. Di inala da. Iso nga idinala da nga dua di rebulto da. Nagbalin nga nag-prosper di places da. Iso nga Milagrosa kana Milagrosa, yes. Banggi Windmill Festival. Of course, Windmill Festival kasi siyempre di tabanggitin mo lang nagkaroon iti windmill ito Southeast Asia kano. Ay, datakil ti electric pan data. Very proud tayo at ni BBM ti imuna nga nangikwa kadeta. Iso pa ya. Iso ti ano di dyan, nangi parukat iso ti nangi build. Well, iso ti mesa nga governor pelang idi. And then Burgos Gaming Festival. What is gaming? Gaming is natural treasures. Yes, Gaming mo kumakit. It's a natural treasure. For example, kumate iPad ko, ti gaming ko kasi ko di ba? Oo, kasi ti Burgos ado pa ti kwadita, ado ti falls, ada pa ti Kapurpurawan, ada pa lighthouse da. So nga ti may picture no deto itan-ok. Karasi, Magdadaran Talip Festival. Yes, Magdadaran Talip is also a kwadete dance daket indigenous kasi lang montanyosa da ngamin. Kasi lang from mountain province ti Salada. Well, okay. And Curimao, Daklisan. Daklisan dati ti kay ayok nga kwata dati Curimao. Namin duada nga nag-champion. Apo. Sino naudi nga champion? Punglen. Naudi nga champion kat Piddig. Piddig? Basi. Okay. Manginom namin hindi kita taga-Piddig. Dingras Ani Festival. Dingras Ani Festival. Game na po utak idi. Once upon a time, nga ti festival lakit tabungaw. Oo. Before na nagbaling na Ani. Di ba? Yes. Game sino katanda. Kasi pintas nga amang dito Ani Festival na. Anyway, dito ngamin tabungaw nga makungkuna din. Tabungaw Ani. Sabali ti kay papanan na no, Ilocano ka kami. Oo. Like, sa na hindi ko taga man na bungaw diyan taga Alakwem balong, nagsilip kami, tagtabtabo nga umitten. Kung marada, siguro idi. Yung namin mindas nga amang dito anin and mas proper para kanya na. Yes, kasi dito ngamin, iso di rice granary tayo, ito'y province tayo. Eso pa ya. Okay, Dumalneg, Panagapoy Festival. Traditional fire lighting ritual of the Isneg people. Yes. One of my ancestries as well. Wow. Medyo daratay, ti mother side. Iti Isneg, iti original nga Isneg nga nagkastadtoy. Agsubli tayo. IFM News.